Yes, ma'am. That's always the question of my students. Ma'am Karen, kasano nga maubram amin? At ikinaagpaiswanan na bombogenes aya. Not only that, kasi siya ma'am ket ti asawa ket OFW, ket I was trained also by him nga dapat natib kerakmet. No mapundir, basilaw, dapat among ti obraem. So I have to learn that. Another one, mga gubo, tagripo, anat obraem. No kailangan nga agtubero akbay. Kailangan sursurwek amin. How can I do all of this as a teacher, as a mother, as a wife? Time management. If I would like to share, meron din po akong tinatawag na, meron akong time na tinatawag na I need to be a Disney princess every weekends. Para bang yung Saturday at Sunday, kailangan bombogenes ay meron akong at least 1 hour man lang na kailangan kong mag-sleep. Talagang gustong kong gawin yon. Tapnon makaina na aknet. Another one, kasanuwa ti everyday nga panagbiag nimet no kano dakdakani. Nabayag pa yan nga awan kadwa mi jay balay, ti kakabsat ko adamit bukod da nga pamilyan. Iso nga sa paik ti agriing, maisaganak amin. Aglalo di giti ubing, sabasabali ti kayat da nga kanin. Ada nabatil nga itlog, ada sunny side up, sabasabali nga luto. 3 kids. No, torta ko na Jamesa, natuno ko na met Jamesa, Jamesa sa balimet ti kayat natin na prito nga at dasoy na mama. Kailangan kubrayan amin detoy, ayat ko lang nga manganda. No, adapt to mete schoolen, aminek pay, mapansinda, no, mapan kamit siyamrak, mapanak agitulod, mapansinda pay nga nakadigo sa hanap nga nakasagaysay. Agtaray-tarayak, 3 kids, itunog mo dyan, first floor, second floor, third floor, sabasabali da. I see to it that they are really safe na adada dyan schoolen. And then after nga makaitulod ang itibigat, umayak to school, ijay ton di time kong agpapintas, agsagaysay. Kasi I promise myself, before facing my students, kinakailangan napintas ni makita da, tapos good vibes nga kanayon. Kasay bombogenes. And another one po, not only that, not only as a teacher but as a leader also. I was the former president of the General PTA of Shamrock Elementary School way back 2024-2025. I really needed to manage everything. As a leader, as a teacher, as a mother, as a wife, and extracurricular activities po. Ayan. Yun po, bombogenes. When it comes to, I have to be very honest kasi digiti anak ko, nung maigidan, digiti activities na siya school. Kaya adamit maigidan nga activities dito yung school tayo. Kasanunukat pa may akon, sometimes kailangan ag-leave up. Tingamin in promise ko tibagi, apo aya, haan lang nga tay-time nga hanga na ited kanyak, idi ka ubi nga. Ti oras tinaganak ko, mabainda nga tamit pa yung umay agaten ti school activities. Kasi nga po kasyay nga handamit nga awan lang meten ti may pagpanpan na kelda. Inkarit itibagi nga awan pulos ti mamisak nga activities ti anak ko. And at the same time, han kumet nga takawen ti oras ti gobyerno kas panagtrabaho kas may sa amestra. Idi one time ma'am, impadas ni met nga maadaan da iti tutor. Kaasi ti apo, it really works net talaga. It worked. And then sa bali lang gayam no tay sika ti mangtugaw kadakwada nga mangisuro met lang iti assignments da ken projects da. Saraken damet lang tay presence ti may nga ina, presence ti may nga ama, nga mangisuro kadakwada kadidi ubraen da iti eskwela. Kasyay bombogenes. Anong best part? Iti pa nagbaling na mangisusuro ko? Yes, ma'am. That's a very good question. Para kanya, not that success for me is not all about the recognitions, the achievements that you have received.
it's when one of your students or many of your students will come back and say, Ma'am, thank you so much. Deto yakitan, nagbalinak akastoy. It's because of your guidance. Thank you so much, Ma'am Karen. I love you, we love you. Gijay nga linling niya, Ma'am Ket, para kanyak sa bali di tama na. Kasi makita nga digiti ubing Ket, you are not aware nga you are really touching many lives as a teacher. You are touching their lives. Para kanyak no kasi ti ibagat ubing. They listen to me. Parang ti kayat na nga sa NDJ para kanyak Ma'am Ket kas lang nadagdag sen pa yan iti role ti teachers iti biyag iti students compared iti naganda. Though, yeah, tama nga naman po, we are the second parents of our students. Iso nga naragsakak, Ma'am, nga, they ask me, Ma'am Karen, anat nasayaan nga ubrain para kastoy. So karigiti amin nga naglabasam iti biyag ma'am. Anipot iti rizay pa ng basam, nga nga nakapagturpos ka kaya nangisuro ka. Ano nagiti kang runaan nga naadal mo? Karigiti sa journey. Yes, Ma'am. It's okay not to be okay. Ginagawa natin lahat para sumakses. Doon tayo sumasakses nga po na daya. Para kanyak, Net, despite amin nga naglabasak, now I'm 42 years old, haan ko nga panunutin yan, digito'y analitay. Numan subsubyanak digito'y, ada digitay times talaga met nga makasangitak ngem. Digito'y nga talaga met itinang patibker kanya. Iso nga kanain ti ibagbaga, life is too short, we have to enjoy everything. No hurt feelings and all. Kailangan nating we have to be kind, we have to be generous, and we have to be very forgiving. Naragragsak namin ti agbyag, na may mayat ti maturog nga awan pulos ti panpanunutin na nga hatred bago maturog. All of you, to my fellow teachers, Happy Teachers Day! Happy lang po tayo. Uray no, nakarigrigat, nagadunga challenges. Dapat stay beautiful and happy. Yan po, to my family, thank you so much for always being there. Especially to my husband. And of course, my children, Nomea, Olivia, and Kiefer Lips. I love you guys, you know that. To my colleagues at Mariano Marcos State University, my brother and sisters, hello. To my students, ayan.